Nshuti bakunze Ubukombe TV, iyi ni televiziyo yanyu mukunda cyane, tukaba tubazaniye amakuru yihutirwa tugenze muri aka kanya, aho minisitiri yahuye mu gihugu cy'Ubudage bikekwa ko yazize kugira ubwoba bwa coronavirus. Minisitiri ushinzwe imari mu gace ka Hesse mu Budage yagaragaye yapfuye, abayobozi bakavuga ko yiyahuye kubera ubwoba bw'icyorezo cya coronavirus. Umurambo wa Thomas Schaffer w'imyaka 54 wagaragaye kuri uyu wa gatandatu mu mpera z'iki cyumweru gishize mu muhanda wa gari ya moshi mu mujyi wa Hochem hafi ya Frankfurt. Uyu mugabo yari umwe mu barwanashyaka b'imena b'ishyaka Christian Democratic Union rya Angela Merkel, chancelier y'Ubudage. Polisi n'ubushinjacyaha batangaje ko bashingiye ku bimenyetso biboneye n'ibyo babwiwe n'abatangabuhamya, Thomas Schaffer yiyahuye. Guverineri w'ako gace Volker Bouffier yavuze ko urupfu rw'uwo mugabo rwatewe n'ubwoba yari afite abufite icyorezo cya coronavirus, kandi ngo yari yabivuze ku cyumweru cyashize. Uyu guverineri w'ako gace Volker Bouffier yavuze ko yari afite impungenge, yibaza niba bizashoboka gukora ibyo abaturage bifuza muri icyo gihe hagendewe ku mikoro yari ahari, cyane ko yari minisitiri w'imari. Hanyuma rero ati ndemeza ko izo mpungenge yari afite arizo zamurenze, wabonaga nta gisubizo afite, mbese nta gisubizo afite ibibazo abaturage bari bafite, yari mu gihirahiro, none dore yatuvuyemo. Guverinoma rero y'Ubudage yatangiye gutanga inkunga mu baturage kubera basabwe kuguma mu rugo hirindwa ikwirakwira rya coronavirus, nk'uko ibiro ntaramakuru bya Associated Press byabitangaje. Thomas Schaffer yari amaze imyaka igera ku 10 ari minisitiri w'imari mu gace ka Hesse mu gihugu cy'Ubudage. Izindi nkuru ni uko umugore wa minisitiri w'intebe wa Canada yakize coronavirus nk'uko byatangajwe, naho Patrick Devedjian wabaye minisitiri mu Bufaransa akaba yitabye Imana azize coronavirus nawe. Muri Uzbekistan umuganga yapfuye nyuma yo kugerageza kwivura coronavirus. Muri Kenya kandi nabwo umwe mu bari bashyizwe mu kato kubera gukekwaho coronavirus yiyahuye. Tubafite kandi n'urutonde rw'ibihugu 10 bigaragaramo coronavirus kurusha ibindi ku isi. Tukwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tukugezaho video ujye uzibona zikihagera. Nshuti bakunze Ubukombe TV, reka tubagezeho urutonde rw'ibihugu 10 bimaze kwibasirwa na coronavirus cyane ku isi kurusha ibindi. Mbere yuko dukomeza, reka tubabwire yuko abantu 724 436 kugeza kuri ubu ari bo bamaze kwandura coronavirus ku isi yose, naho 34 n'abantu 9 bakaba bamaze guhitanwa na coronavirus ku isi yose. Abamaze kwikira ni 152,65 ku isi yose. Ku rutonde rw'ibihugu byamaze kugaragaramo iyi coronavirus, turahera ku mwanya wa 10 ariho hari Netherlands, aho bamaze kwandura bangana n'ibihumbi 10,866, naho amaze guhitanwa n'iki cyorezo muri iki gihugu cya Netherlands akaba ari 771. Igihugu cya Switzerland nicyo kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu bimaze kugaragarwamo na coronavirus ku rwego ruhanitse, aho 14,944 bamaze kwandura coronavirus, ikaba imaze guhitana abantu 300 gusa. Igihugu cy'Ubwongereza kiza ku mwanya wa 8 mu bihugu bimaze kwibasirwa na coronavirus cyane, aho 19,522 banduye coronavirus, naho amaze guhitanwa n'iyi virusi ni 228. Mu gihugu cya Iran kiza ku mwanya wa 7, aho 38,309 bamaze kwandura coronavirus, naho ikaba imaze guhitana 2,640. Ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa kimaze kugira abantu 40,174 banduye coronavirus, naho abamaze guhitanwa na coronavirus ni 2,666. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cy'Ubudage. Mu gihugu cy'Ubudage 62,435 bamaze kwandura coronavirus, naho abamaze guhitanwa na 541. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cya Spain cyangwa se Espagne. Muri Espagne 80,110 bamaze kwandura coronavirus, naho 6,883 bamaze guhitanwa n'iyi coronavirus muri Espagne. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bisanzwe ni 41 bamaze kwandura coronavirus, basagaho gato 470.
naho abamaze guhitanwa nacyo ni 3,304 bonyine. Hanyuma rero ku mwanya wa kabiri haraza igihugu cy'Ubutaliyani nk'uko bisanzwe, aho abantu 97,689 bamaze kwandura virusi ya coronavirus COVID-19. Abamaze guhitanwa nayo bakaba ari 10,779. Akaba ari cyo gihugu kimaze kugira abantu benshi bahitanwa n'ino coronavirus. Hanyuma rero ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite abarwayi benshi ba coronavirus ku isi ni igihugu cy'igihangaje ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America. Aho ngaha turahasanga abarwayi ba COVID-19 142,735, umubare ugenda wikuba cyane. Naho amaze guhitanwa n'iki cyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 2,489. Iki gihugu kizamutse vuba cyane mu mibare. Nshuti bakunze Ubukombe TV, tukaba tubakangurira kurushaho kwirinda coronavirus COVID-19 kugira ngo tubashe kuyihashya hano mu Rwanda, ndetse turinde no kwanduza abandi. Abayikekaho muhamagare wa mubare, ndetse n'abandi mufite impungenge murushaho kwirinda. Gahunda no kuguma mu rugo nk'ibisanzwe. Uyu munsi tubazaniye amakuru ajyanye n'ubundi na coronavirus yibasiye ibihugu hafi ya byose ku isi, ndetse n'u Rwanda by'umwihariko, aho kugeza uyu munsi habarurwa abarwayi ba coronavirus 70 bose nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yabitangaje. Tubafitiye andi makuru atandukanye rero ajyanye n'iki cyorezo. Turakwibutsa gukanda subscribe, gukora share ndetse na like, ugatanga n'igitekerezo cyawe ku nkuru tuba twashyizeho, ndetse kandi ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uhita ubona video, kugira ngo ubu wa mbere ubona video zacu tukimara kuzishyiraho. Reka tubabwire ko rero mu gihe mu Rwanda hashize iminsi 14 hagaragaye umurwayi wa mbere wanduye icyorezo cya coronavirus, aho we na bagenzi be banduye, ubu bamaze kugera kuri 70 bose bari mu kigo bakirirwamo kiri Kanyinya mu karere ka Nyarugenge, ni ku muhanda Kigali Musanze. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyasuye aba barwayi, aho kugera mu cyumba kirimo abarwayi bisaba kubanza kwambara imyambaro yabugenewe irinda umuntu kwandura coronavirus. Yandura binyuze mu matembabuzi ava mu bice by'ubuhumekero nko mu mazuru no mu kanwa. Niyo mpamvu mbere yo kwinjira aba banyamakuru, mbere yo kwinjira abarwayi bari, byabasabaga kwambara bakikingira, bambara ahantu hose mu rwego rwo kwirinda ko hari uwakorora akakwanduza, cyangwa ukaba wakora ahantu hari virusi ukandura. Ibyo bambara birimo bote n'umwenda w'ishashi woroshye, bagafunga mu maso hose, ku munwa no mu mazuru agapfukamunwa cyangwa se mask mu rurimi rw'icyongereza. Mu mutwe bakongeraho igituma bakomeza kureba ariko bikingiye cyo mu bwoko bw'akayunguruzo cyangwa ikirahure cya plastike. Umurwayi w'umunyarwanda wasanganywe iyi virusi mu minsi 10 ishize ubwo yari avuye mu Bubiligi kimwe na bagenzi be babiri barimo Umuhinde n'Umudage, bavuga ko batazi aho banduriye. Umunyarwanda yagize ati, njye namaze iminsi 5 mu Bubiligi, mu kugaruka kubera icyo cyorezo cyari kimaze gukwira ahantu hose. Ubwo umuntu yagarutse yikingiye udupfukamunwa hose mu ndege, ntabwo nzi rero ahantu naba narafatiye iyi virusi. Uyu kimwe na bagenzi be bemeza ko bameze neza, ndetse nta n'ikimenyetso na kimwe cya coronavirus bakigaragaza, bagashimira abaganga na Leta y'u Rwanda muri rusange ikomeje kubitaho nta kiguzi. Uyu murwayi uri koroherwa yakomeza agira ati, niyo ubwiye abantu kuri hano bahita batekereza ko urwaye, uryamye ugiye gupfa. Icyo nababwira ni uko twese tukiri hano kandi turasohoka nta kibazo, tukabonana twese turi bazima, turi hanze turaganira, dukora siporo nimugoroba, nta muntu uryamye, nta n'umuntu urembye, nta muntu ugiye gupfa. Icyo nabwira abanyarwanda, tubayeho neza, twitaweho neza, tugaburirwa neza, buri cyumba gifite televiziyo murabibona, hano hari internet yihuta cyane, buri wese ari ku ikoranabuhanga, tubona amakuru, tuvugana n'imiryango yacu n'inshuti zacu. Mu by'ukuri nanaboneraho gushima Leta y'u Rwanda ko yashyizemo imbaraga mu gufatana iki cyorezo hakiri kare cyane, kandi bagaragayeho iyi ndwara bakitabwaho mu buryo bwiza cyane. Umuyobozi w'ibitaro bya Kanyinya Dr. Nahaye Ernest avuga ko mu barwayi ba coronavirus bamaze kugaragara mu Rwanda nta n'umwe urembye, ariko nanone atari ngombwa ko twakwirara. Ati, ipfundo rya mbere ni uko indwara imara iminsi 14 itaragaragara. Ku munsi wa mbere mubiri wanjye ushobora kuyirwanya ukayitsinda, ejo ugakomeza, ariko ejo bundi ugatangira kunanirwa, ugatangira kugaragaza ibimenyetso, umuriro n'ibindi. Nubwo u Rwanda rutaragira umurwayi n'umwe wa coronavirus urembye, rwiteguye ko hagize uboneka nawe yakwitabwaho agahabwa ubutabazi bwose bushoboka, kuko Kanyinya hari ibyumba 8 bifite ibyangombwa byose bikeneye mu kwita ku ndembe z'icyorezo cya coronavirus. Mu barwariye muri iki kigo harimo n'Umuhinde wa mbere wagaragaweho coronavirus bwa mbere mu Rwanda.
Dr Nahaya avuga ko uwo murwayi atagaragaza ikimenyetso na kimwe ndetse ko yatangiye gukorerwa ibizamini ngo harebwe niba iyi virusi yarashize mu mubiri we, bityo rero abe yasezererwa. Gufata icyemezo cyo gusezerera umurwayi wa coronavirus bisaba iminsi 14 byemejwe ko yanduye agakorerwa ibizamini byo kwa muganga byagaragaza ko ntayagifite, akongera gupimwa nyuma y'amasaha 72 nabwo byagaragara ko ntayo akabona gusezererwa, ariko nabwo akaba yishyize mu kato mu gihe kingana n'icyumweru kimwe. Reka tubabwire ko hari ikize, reka tubabwire ko nk'uko abayobozi bashinzwe ubuzima mu Rwanda baherutse kubitangaza, muri iki cyumweru dutangiye bamwe mu bari barwaye coronavirus bashobora gutaha bakize. Iyi ni Ubukombe TV.